अहानबद मरोइब पाउ हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर दा थबक पीनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना यानचे खुदयेक पिनखरे खुरमजरी ICB की मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबलिब सिंबु तराम नोकचरी पाउ संदोंग न पिजरी हॉस्पिटैलिटी हेल्थ केयर अमदी IT सेक्टर दा थबक पीनबगे मेगा ग्रुप जापान अमदी JCRE मणिपुर अनिना यानचे खुदयेक पिनखरे जापान दा थबक सुबा ngamba naha masing yamna lairaktabana mafam adu da thabak tawningba naha sing imphal gi khuyatong da head office oiraga Guwahati amadi Delhi da branch leba JCRE da hospitality healthcare amadi IT sector da training torba matung Japan da thabak tawnabagi mega group Japan na thabak thiba amadi lamjing lamtak piba haiba wafam da yanache inakhibane Imphal hotel da pangthokiba thawram adu da JCRE group ki CEO L Niranjan mega group ke मैनेजर न चिंगबा हीरो नोरी मेगा मिराई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट डायरेक्टर कवाई हरुका मेगा ग्रुप के डायरेक्टर सिमिजू रन मेगा मिराई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय गौतम न चिंगबन सरुकिया के JCRE ग्रुप के जनरल मैनेजर अधिकारी मेम सुशांतना ट्रेनिंग फंगलबा महिरोई सिंह असे जापानीज लैंग्वेज अमुक JCRE ने तंबिरबा मतुंग मेगा ग्रुप ने इम्फाल दगी जापान फाउबगी टिकेट मेगा ग्रुप ने पुथोकपिबा अमदी महिरोई सिंह अदुना जापान यौरबा मतुंग मतिक चाबा थबक फंगद्रिबा फाउबा मेगा ग्रुप ना लैफम चाफम पिबा हाइबा वाफम सिंह यानाचे असे द याउरी हाइखे मकोई सिगी लैंग्वेज ट्रेनिंग से डिसेंबर द लोइगनी डिसेंबर द लोइबगा मोखोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट अमा थागनी जापानीज JLPT हैना मदुगी रिजल्ट लाबा मतुंगदा मकोई जापान दा थबक पीनबा मेगा ग्रुप न पुबिगनी मसिगी अखोई कोलैबोरेशन से यामना अफबा अमा हायगदी याम की फीचर्स अमा हायरगदी स्टूडेंट दगी पैसा अमा फुक लौदब इवन वीजा मोइना लोइनो अरेंज तोबिगनी इम्फाल लगी टोक्यो बग योबगी फ्लाइट टिकट सु मोइना कपिगनी मेगा ग्रुप ना आदा 1 मंथ की सपोर्ट सु पिगनी मोइना मोइगी मफम लाइफम चाफम सिनरि बावबा मोइना पिबिगनी अवना यामना कानारबा अखोगी यूथ की हाइतारे यामना दुगा मोइना सु नोटिस की यूथ सिने हेना सु प्रिफर तो वाई तारे अखोइगा मानबा चाकसा हाइजाना मानबा एंड यामना हिस्ट्री फजबम सु लैबनिना यामना ट्रस्ट समगा लोइना ना अखोइना कोलैबोरेट तौबनि सिगिसे ngasi ya ferabun mecha koi sumaina pangthok sabse koi yam nungai jai mayamna su saruk yabiu haibiu aduga koi gi youth mayamna su masigi khutong sabse lobiu haina haijaningi अंगांग उनरब मतुंग ममा लेखिदबगी थौदोक अमगा मरी लेनना पेशेंट पार्टी ने इरांग हौरकपदगी ngasi अयुक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबालगी कैजुअलिटी अमदी OPD रूम दा अकाय तोय थोखरे अंगांग उनबदा लेखिद्रबी नुपी अदुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट टेक्चम मयाय लेकाइदगी माइबम अजित के लोइनबे माइबम ओंबिस समिता चाही कुंट्रानी थोइने थौबाल थोकपमगी निंगोलने महक मचानुपा अमलैरे थासिगी कुंतरेता अंगांग उननबगी दमक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थौबाल दा पुखलकलबा मतुंग ngarang ayuk pung 13 अदुवाइदा ऑपरेशन तौदुना अंगांग नुपा मचा अमा उनखिबनी हाइरी अदुबु नुमिदांग पुंग 30 मिनिट कुंट्रा रोम तारकपदा महक लैखिदबनी हाइरी ngasi ayuk anganbada khangौदना पेशेंट पार्टी की यामलबा मियाम लाक्तुना इरांग अदु हौरखिबने पुलिस न मतम चाना लाक्तुना मियाम की इरांग अदु लाक्सिनखि अमदी लैखिद्रबी समिता के हकचांग ayuk पुंग निपाल खरा हेलकपदा पोस्टमार्टम की दमक जेनिम्स ता थौबाल PS के पर्सनल सिंगना पुखरे हाइरी NHIDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण कुमार नलुचिंगबा सेंट्रल टीम अमना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मखादा पाइखतलिबा प्रोजेक्ट सिंगी फिबम यंगसिनख्रे लोकटाक लिफ इरिगेशन प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन रिनोवेशन अमसुंग मॉडर्नाइजेशन दा अखनबा मिटिंग थमदुना यंगसिन के बादुदा DC बिष्णुपुर पूजा अलांगबम स्टेट अमसुंग डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सिंह वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर 1 के किरण सिंह याउना रिव्यू मीटिंग पांगथोके लोकटाक लीफ इरिगेशन प्रोजेक्ट असी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्तिना PMKSYAIBP गी मखादा लिसिंग अनि कुनिथोइदा अयाबा पिखिबने सेंट्रल टीम असिना प्रोजेक्ट असी की मरुइबा सरुकमा ओइदिबा हेडवर्क पम्प की इंफ्रास्ट्रक्चर अमसुंग कैनल सिस्टम यंगसिनबगा लोइना हौखिबा चाही मंगादा ओइखिबा अपुनबगी प्रोग्रेस यंगसिनखे सेंट्रल टीम असे की खोंगसत्ता लौमिसिंगसु उनदुना वारी सानखे
July Kunmathoi July Kunipal Fauba Pangtokpa Abdul Kalam National CPR Week ka Marilenana Babina Hospital Amasung Apunba Fitness Center Rims Road ka Punakutsam Naduna Life Saving CPR Workshop ki Tauram Apunba Fitness Center Rims Road ta Pangtokre Tauram aduda Rims Road ta Leiba Apunba Fitness Center ki Managing Director Yumnam Hamlet Gymnastic Trainer Sing Amasung Trainee kaya na saruyaki Pangtokiba Cardiopulmonary Resuscitation CPR Babina Hospital gi CPR Instructor Dr. Lakshmi Kangjum Amasung Mahaki Emergency Team na mi amana khangaudana wanthaba matamda matau karamna khudaki oina Jackson Thorang lokat kadagi haibagi matangda sarukya khibasingda takhibaga loinana demonstration su pangtokhi Life Saving CPR Workshop aduga mari lenana CPR Instructor Dr. Lakshmi Kangjum na CPR gi knowledge asi mipum khudingmak khangjinbada yamna kanaba amasung mathau taba medical gi oiba technique amani masigi knowledge asina mioi amana khangaudana wanthakibadagi kanbada mating pangli asigumba CPR gi wakalol asi aikoina khangjina bahon asi fongdokpaga loinana thauramasi karidagi pangthokpano haibagi matangdasu wafam kaya fongdokhi Nihun yauraba koi pan koi thama da pam tawraba thaphat koi na manually habi thama koi namaga nihun yahonba habi thi process yam na thamna hainabani medical tam yam thunaragani prajana to khangmiroi haina aina yam thamna hainabani makin aduna thagi awareness yari makai ibana hena hai haibagi thigi pandam thi loina na makin akoina babina hospital amani apun fitness center na mapal thamna makin forum Thauramadu Marilenina Apunba Fitness Center Rims Road ki MD Yumnam Hamlet na Hauziki Matamda Fitness Trainer ama oibida CPR gi certificate su mathau tare asigumba workshop ama sinbibagi damak Babina Hospital bu thagatpa phongdokhe Babina ga Apunba Fitness Center ga samnaraga CPR workshop ko ke ai mati hangai leitana ai harau jai nuai jai Babina na harau ga jagun ka Babina wai thagatpa phongdok chari aga CPR si yan maru wai करीमोदा फिटनेस की सर्टिफाइड में कोई है गदी सीगे एग्जाम सी सर्टिफाइड यावना दी फिटनेस एग्जाम पाबे यादे अदो यादे खंगे मफाल जमदी मसी सर्टिफाइड यावना एग्जाम पाबे यादे Manipur Police na July Kunipal da Imphal East ki tungan ba mafam singdagi fari hariba KCP Apunba City Maitegi Pizam Joy Chandra Maitai Elias Amuyaima Chahi Kuntra Manga Sekta Mayai Lekai Oinam Nitranjit Singh Chahi Kulmathoi Lilong Chajing Mamang Lekai Amasung Soram Abungcha Maitai Chahi Kuntra Mapal Paurabi Makha Lekai Lub Asiga Marilaina de Hairi KCP Apunbagi Publicity Secretary Ponsirol Maitegi Cherol Amana Tawangasi Lub Asibumiam the Lana Uhana Bahon Abane May Hek Pabaga Lub Anoba Maming Tonduna Masigi Marumda Fatraba Tabak Tauda Kaya Chatariba Sisu Miam na Jackson Bagi Matam Oire Miam na Kam Tengna Wanaraba Matamasida I Masel Onsinaduna Amaga Aikoi Masel Ying Sinabasina Iram Damase Nong Madilup Kini Haibase Aikoi Wakal Kantaba Matam Oirabani Haide Hausi Pagi Marktana Tenba Break Amatang Lominase Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Birtigan Rajat University, Kanchipur, Southview, Imphal West. Admission is going on for various graduate and postgraduate courses, Bachelor of Pharmacy, Diploma of Pharmacy, and Special B.Ed, HIVI and ITT. For details, kindly visit the campus or contact the numbers below. Honglagliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghalakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Wow Soccer company gi crown mackerel Chahi yankhai suraba soccer company gi crown mackerel Hauzik market ta phangbiragani Mahaw yamna leiba pisu yam chawba crown mackerel saman mayam su mahaw yengbiu crown mackerel
Bracketung da taram nokchari makata ba pau pizari. Wangoi kendra gi manung chanba yumnam huidrom makhalekai dalaiba huidrom mangitombi mapuriba lekhidraba aisyama singi leinariba yum haukiba July 28 ke ayuk pung mapalom tabada chak thongnaba gas tagi haurakpa maina malchang yauna tangoi takibagi video social media da ubadagi like minded group LMG Manipur gi maikaidagi imunga sena nangliba awaba khajikto oirbasu koknaba haiduna imunga se da lupali singtara mating pangkre grubasi gi president L Kunjesor Sarmana luchingduna chatkibanga sigi tengbang khongchet aduda grubasi gi secretary Ojit Sorokaibam treasurer Kunjesor Mangsa Tabam assistant secretary Surendra Ningombasu saruk yaki Happy Life Foundation Manipur lingkhat kibagi Nepal suba mapokuma thoram ngasi Thobal ningombam da laiba Suhai Garden da pangthokre thoram aduda Charangpat Gram Panchayat ki former Pradhan Sorokhaibam Imo Happy Life Foundation gi president Lopan Thabam Nawam Maitai Lubasigi advisor and Samananda amadi Saknai daba singer amadi music director Afau Yumnamna akhanaba mitung sing oina sarukyaki Tauramga mari lenana wangang loi singna hanba leitana miyam gidamak karigumba khara matam gi thabak thoram sing hena tongna bhon amina si haiki KCP People's War Group ki lanmi oiramba Bisnupur district ki thanga karang mangge makhongdagi oinam langamba asengba mamingna oinam moirangjau chahi nifu manga apokpagi ming oinam rajen lup ki chatna kanglon ngak taba chatna kanglon gi wangmada sel khaiba amadi case kaya paisilakpana maram oiraga KCP PWZ dagi matam chupagi oina tanthokle haina lubasi gi PRO chingkhai nganbagi cherola man hairi makatana langambana lup ki chatna kanglon gi mayukta thabak tawraklabadi lup na pirakpa Rak masa amadi imung manungna yana lawgadabani hairi Arabin Eye Care System gi Chairman Emeritus Dr. P. Nemparu Malsarina lekhidabada awaba phongdokpagi thoram ama Porompata leiba Horizon Hospital and Research Institute da pangthokre thoram aduda Horizon Hospital and Research Institute ki Chairman Dr. Wayaima Consultant Ophthalmologist Dr. L. Tondon Consultant Ophthalmologist Dr. K.H. Kamini Babu Senior Most Consultant Ophthalmologist Dr. Bazauna Maru Oiba Miyosingwina Saru Yaki Bagaloina Horizon Hospital and Research Institute ki staff singsu saruk yaki Tauramadu da Lekidraba Arabin Eye Care System ki Chairman Emeritus Dr. P. Nemperi Malsarina Mioiba Kunai Gidamak Tauramba Tabak Sing Singtaki Bagaloina Minute ani 2 minute leptuna awaba Fongdok Bagaloina Lekidrabagi imung manungna nang horiba awaba dasu saruk yaba Fongdoki CRPF ki barfutare chuba raising day thoram ga mari lenana nat ki thoram kya Nepal suba CRPF battalion amasung marfum doi suba RAF na puna sinduna DC office complex Bisnupur da pangthokre thoram asida battalion asigi CEO Chandrasekhar amasung atai officer singsu saruyaki loislakpada maroiba pau amukana pizari Hospitality, Healthcare amadi IT sector da thabak pinabagi Mega Group Japan amadi JCRE Manipur anina yanache putyek pinakre Hauzik phawbugi oinadi ISTV na sandok chaba Manipuri pau matang asilo shinjare mideng tabri bapum na mapu amuka hana lunjare